Nĩ tarĩki 4 mweri Jwethatũ mwaka nĩ jwa 2025 na ingo kugwata ũgeni kĩrĩ nteto cietu cerũ themwe ngureterete cio kuma ntura mwanya mwanya ndene iya nthiguru yetu iya Kenya. Amwe na nteto iria nkureterete ni Kieba ntura ya Magutuni onde njemwe ithikite endwa bairi ario kana ka mwaka jumwe. Bunge ya Tharaka Nithi gutiria uringi kura bwa supplementary budget iguru ria nkuchanio cha ugaibu wa kigina. Rwangi rwa urimi kumakia gutunya biashara ba miraba ruga kethira batethingatira maguri ja miraja meru. Siasa Chegembe South kugwata Mwangi onde mwenda mzalendo Bakirithene na mubunge John Paul Mwirigi. Mwonaniretwa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto cietu chiriambiriria thaiji. Kithikiro ni gikujiri nturene ya Katithini Magutuni onde njemwe inogoketie endwa bairi banjemwe kario kana ka mwaka jumwe. Mwana ujo aririkana guta uturo nyuma ya kuitwa ni mpempe tariki 28 kiumia kithiru kagita karia mathiko jangi na mwanake wakana gaka ajaretete na mbere kubangwa. Mututigi Josephine Kawira uria ni mwari wa miaka 25 nawe akwire nyuma ya kwewa kana atekinyetie ntuko. Martin Mugambi niwe ugutwambiriria na rugono ruru rwa kuritu ya nkoro. Riro iguria kiriro kiunganite na Kieba na nkinya kithikiro kithiurukirite na nkinya kugwa ntura ya Gatithini mbarichi ya Mautini Magutuni gicigo mbunge kia Maraham kana gakubi mwanka ga kithikagwa na nti wako bakithikagwa muci umwe gagichungu gitagwa double tragedy kintu takigu kulingwa maita maili nonto bolito kanisa ni kiungano kina mauntu maili na mauntu maili malito kili family na kiliona neighbors ko retwikika kana Brazil Bright kameririe mpinde ya mpempe bari muci woyo kiri mibango ya mathiko mantio yo wako na gagikaugithwa kiri cibitari ya Magutuni karatutiga. The late Bright enjoyed that good healthy life until date 28 to 2025 where an accident occurred and after he was rushed to Magutuni level 4 hospital. He was promoted to glory. Our grandson's son gatere ka mwana Bright karirio go kaburiga nti wake Josephine Kawira agire na thina kinenkerwa mwana ari cibitari nene ya Kenyatta na gututiga. Ni enjoyed uturo bwae obwega mpanka mwakene wa 2024 October aria ambiririe kuigwa thuku na atuika wa kutonya thibitari mwanya muthiene ni aikirwe thibitari ya Kenyatta kuria mwiri jwae jutendereire kuigwa bwega na reta ni atuikire wa kunogoka is a mixed feelings of pain and joy, my love. It is still hard for me to accept that I will not see you again. The love we shared was unbreakable. I love you even when you are with the Creator. It is so painful, my love. You always share everything with me. Kana gaka Kawira kaigitwe kiri nyomba ya twana tura tutakinyitie kiri cibitari ni eno ekia kwetha njirera tukiumba kukinya kuriira tukigeria na tukariira ende no ntoi mwathani no aretere na no wako tukera Ngai bwega
gwikira kironda gikithi chumbi bari na thina weno turi na nkinya ntu bamuchie barakamata mwiri wa kawira na nkinya kana Bright na gituro kwa karugendo bagigakinya muchie nonto bwanjira kuthuka mbari ino. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi nitiritie uringiri kura kiri mpongeria mbanjeti ya mwaka jojojwa kithirikari nyuma ya MCA Kathomba gutariria kurega kunganirwa ni mbeca iria ciathuri gwita kiri mbunge u bakiuga ni igiti bunene. Bamwe ba MCA baugite kwariria mbanjeti ije ni giuta tena watho ni onto tayari kuri na igamba koti na ria mbunge ije ithitangite obisi ya ngabana ikienda koti erigeria mbunge itikagitwe mbeca uria igiti bunene. Speaker John Babu nerigiri kweza na mwerekera Jumanne ya kiumia twitete arikia kugwata mataro kuma kiri mawakili bambunge usamugashima katumenyithie. Yendekithia bajeti ya gutetheria ya mbere mwanka uju ya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi rithometwe ndeni ya ikaro kia MCA Muchie wa Kathwana imukaririgite wa kamiti ya kigina Murithi Gaturo uranowe MCA wa wadi ya Karingani. Kiri yendekithia riri bajeti gikaro giki kia MCA ikinyithiritwe kigina na chiringi milioni 60 kuma chiringi milioni 545 yatigirwa chiringi milioni 445 murandi wa wakibwa ikaro kia MCA nau urakiri bajeti ya mbere wapetwa chiringi milioni 60 watigirwa chiringi milioni 30 gaki. MCA Kathomba ibareganite na ontobobo buraba kuga kwariria budget taino ikiutha tena koti nontu kuri igambare iriro kotini ikiama kia MCA aria kubinga thirikari cia makaunti kunyithiria kigina ikarobia MCA. If we took an oath of office to defend the constitution, then there are institutions in that constitution that are created by the same constitution. Which institutions, Mr. Speaker, are supposed to be safeguarding the interests of the members of the public, to safeguard the interests of other institutions. And that institution, in the name of our court of law, Mr. Speaker, has spoken or has given some orders, Mr. Speaker. And us, as members of this House, we sought to defend that constitution. And then, Mr. Speaker, we are seated doing an irregularity, breaking that same law that created even this assembly, and we feel nothing about it. That is very sad. This is the welfare of the MCAs. This is like we are killing devolution, Mr. Speaker. That's the argument. Because when we render MCAs, if we render them baseless, if they are going to have, if they would have even resources to move around and do whatever they are supposed to do, provided in the law, Mr. Speaker, that means we are killing devolution. Mwana ukuri na MCA bamwe baraba kuwata mbaru yendekithia riri na bakuri tayari kurikurukia. Ngeretwa kanya ga kuonia mwananchi wa Magumoni ningi kinya bantu ba kuthura watetheke kana ni untetheke ningi thura watetheke na nigitumi kwenda kumifotera yes nuntu ningwenda mwananchi wa Magumoni unu anthurire atetheka nuntu nitumithomete na tukona tani kumaganga ndina gikeno kinene muno mbite gwitukia 90 million cia barabara yakwa ya kuma Katharaka kwimana Mukui iria community yakwa ira yandurire ikenete muno yamenya ati ni gwikirwa lami nuntu Ganga is the only ward in Tharaka Nithi county itino 0.01 kilometer. Ndi wanja ndi ngiuka budget yu buria iraruthitwe tari budget ndoku nuntu ukaraithiriria mwananchi ni akumenyerwa ni budget yu completely. Ukaraithiriria mauntu ma health ni makuraithirwa, mauntu ma agriculture ni makuraithirwa, mauntu ma schools ni makuraithirwa na mauntu maingi maria makuraithirwa ti maria metuma assembly members ni mauntu ma kwithwa ni magutongithia mwananchi. Mbia cietu rira watwikire finance bill ikureta issues. Mbia cia counties ni cianyibirwa from 400 billion to 385 billion.
na ningwitikia ino cia tumira othe counties cia rusimbia koguo county ya Tharaka Nithi ni mwe ira ya terembia tayo ya twarucirwa 134 million koguo kuri budget ira twaruthite last time koguo ina less 134 million iria ibati gutwika ni ibati kuruthirwa supplementary kenda tumenya ni vote ire kwibati kunyibwa. Speaker John Babu amona uguna rugamitie kwariria yendekithia riri ara augite ati akeja na mwerekera Jumaine jijite nyuma ya kuria wakili wa gikaro iki mataro megie kwariria rwaria taruru. This one will be done by written submissions from the county attorney and the legal department from the county assembly, who will guide us on the best way forward on Tuesday at 9:30 a.m. Nkiripotera Weru TV kuma gikaro kia MCA Muchiwa Kathwana gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Mabisaba afa batongeretwe ni mukaririgite wa kamiti ya kwerekeria mugurija mira niwe James Mithika nibekite muchemanyo na arimi ba mira guchwangerekana nyuma ya magurija mira gwita na mbere kurema kinya nyuma ya thirikari gutumiria magurija meru jara ya biashara bare anene bonekete kurega kuthingatira. Mabisaba baba ugite mu biashara uria utithingatira magurija reza tumiritwe ni thirikari agatunywa baruga ya biashara. Ministry ya urimi ni kwerekana kuongera kathari kenda gochwa uria mwanka jwa Somalia na Kenya jokaruguka kenda kuguna arimi na abiashara bamiru. Dennis Mugendi arina ripoti tariria. Ni musemanio ni jure mabisaba afa barwangirwa thirikari rurimi bathithitie na arimi na biashara bamira kuthikira maralamiko jao yegie agurimira kwithwa ni baregere kuthingata watho wa maguri buria boitirwe ni thirikari na nandi mabisaba ni baitite mukana kuwa bakabatunya license iu kethiro kuma nandi bategura mirata uria watho bukuga. Kumekuwa na changamoto katika utekelezaji wa bei mpya ambazo zilitolewa na waziri. Kile ningependa kusema kwamba baada ya kusikiza washikadau tuliokuwa nao Maua, then ni dhahiri shahiri kuwa mwelekezo uliotolewa na waziri haujafuatiliziwa, na ningependa kusema wale wanaohusika na maanisha the exporters wasipotii sheria iliyotangazwa na waziri, kuna uwezekano wa kunyang'anywa leseni zao. Kwa hivyo inabidi wao wajukumuike na watii sheria vile ilitangazwa na waziri. Hii ni serikali iko na sheria zake. Hii ni serikali iko na nguvu zake. Hii ni serikali ambayo iko na mikakati ya kutekeleza zile sheria zimepitishwa. Kwa hivyo serikali ya Kenya si ati ni serikali ambayo ina mbinu ya kuhakikisha kwamba yale maafikiano ya wakulima na wafanyabiashara yametekelezwa. So one way of doing it is actually ensuring that we are the people who issue these licenses. So kama umeamurishwa ufanye jambo fulani na tumekupea leseni na utaki kufanya, we just give you a warning and then we just get your license and tupea watu leseni wauze miraa. Easy. Kwa hivyo we are not short of enforcing or apparatus of enforcing these regulations. They were not put in vain. Asikuwekwa tu kwa kuamuka na kuweka. Akunio ndiria arimi batumite ntumwa kiri Rais Ruto na Minister wa Urimi Mutahi Kagwe. Serikali yetu waje raundi ya pili na ikiwezekana president aweze kuita mkutano wa Gembe Central, South na North, aweze kusikia complaint ya wakulima. Number 1, kulingana na sheria mwenye ako supposed kupewa leseni ya kununua miraa na kutuma nchi nyingine ni mkulima. Lakini wale watu wamepewa leseni hata si wa Kenya, na unakuta ni watu hata wafiki watu 6 na wananunua bei yenye wanataka. Licensing. Kwanza nani alianzisha hiyo maneno? Hiyo mpango ya kusema license. Ni kriteria gani ilitumika kupatia watu 6 license? Kwa majani chai ni watu wangapi wamekubaliwa kuuza chai? Si wengi, ni wote. Sasa hii kriteria ya kuchagua Ndolo ndiye anafaa kuuza, tunakuja tunavuka hapa, huyu hafai, tunaenda kwa huyu ndiye anafaa kuuza, huyu ndiye anafaa kuwa na license. Hiyo kriteria imetoka wapi? Na ilipangwa namna gani? Alafu pale airport ukiangalia miraa inalipishwa kilo moja $4.5.
Kwanza hiyo price, hiyo pesa, nani aliweka hiyo standard ya price? Kitu kingine, au cartels, unataka kuniambia kunaweza kuwa na wakora hii maua na serikali hiyo haijui? Kunaweza kuwa na cartels ambayo tumezungumzia miaka 6, miaka 5, miaka 10 bila serikali kujua? Nani amewapatia hiyo haki ya monopoly? Mwenye anakuja kuokota pesa kwa sababu anajulikana pale airport, nani amemkubali? With our exporters ni kwamba watii sheria za nchi na taifa la Kenya. This is a government of the people, by the people, for the people. Na hii serikali ni ya watu wa Kenya, imetengenezwa na watu wa Kenya ili wahudumie. Ikiweka sheria, wewe kama uko hapa lazima utii. Dennis Mugendi, Weru TV, Mushine o Maua, County ya Meru. Kwa mbeka arimi ba majani bakethirwa na kagita gakomo kwa mukira mari nyuma ya thirikari kweberia watho bwa maguri bure bwakinyaniritwe ni Peter Munya nderia ari minister wa urimi. Bakieria erekeria ba majani kuma kiri factory ya Githongo baugite etagaria riri karingithia bonene arimi ba majani kuma kiri Mara ni kwithirwa bakethaga majani jama kaiza kirasi kiegoro ende rekaguna arimi kuma Ntereche Rift Valley ni ontobo bakethaga majani jama inge za kirasi kianthi. Barienda thirikari kuchokia watho bobo bwari safi kenda aremi patekeze kwangaratanwa ni Bruka. Muthuri Muriuki gatumenyithio. Arimba majani na libakethwa bakinyirika ukajokwa thirikari ithetho gichokia mbecira tiekeri kagita karapita Munya ari minister urimi ajendene Kenya cha kurigiria majani ntatikagura no guribwa nthi ejina limi ari arimi nerekeria Bagithongo Tea Factory kagita karaboka na mushemanio Ntereche Githongo na reserve price thirikari ni bwite ituchokerie enderete na category ngana ijire riari ngitwa category ijire Western na ibai category yao na twitwae wa kategori yetu batwe bando mwanka na rwa tuli twitarwa Githongo factory no tukuthia majani jamega chai yetu ni quality kabisa utio tukwariria ati twatereza inya kidogo atuthithitie inya majani ja Githongo mankuruki tweta kimbesha no ntunetigite gwikirwo imunya na niratedagia tutire na mairau ikweberua turagwa ni turaga tiguturaga gukai ituragite mwanka akwi ituchokia ra twari mbere tukoria atiri kwaria mamurimi agachoka ari mbere achoka majani na kairi price yo ni raiterwe egwitwa ireterwe thirikari Ministry of Agriculture na Tea Board of Kenya tuterezo sababu ya gwita minimum price yeu endi ni tuije iraria go favor arimi bakuma ruterongwa Kenya na kwa big plantations my estate independent farmer many companies na small scale farmers bakwa section ya Kenya eito araba ugite nandi rutero rwa Kirimara iruri majani jamega muno na jaja kwendeka thokone guketha gwikunyika gukinene ukeja kutha majani jao jakero jenduye na mbece imwe amana jaja umeta rutero Rift Valley no ntuthongi majani jaja bute gwitaniria nike itero nike na murimi wa region yetu ya Meru ne gwinge ya West of Rift Valley tongana twena ga majani thokone Mombasa wo na Mombasa na aru adaibo igetu last year okura kwena majani milioni igana rimwe ya tende tu store Mombasa wote majani Githongo Tea Factory yari na store wote majani ya zone yeje zone 7 yari store na Mombasa wote majani ya factory ni mwe kuma mantuka yari Mombasa yari ya factory ya kuma na West jagete muntu okugura no ntu yatena grade lakini thirikari itire ntu wa West kwithira West ni affected muno majani yao jakara no ntu aguri bejaga na majani ya kuretro jatina quality na mbeca iria kwirwa gure akona hapana na ije tujo no guri jala yangi jago guri nikyo tumire itwa inya thirikari still netegere yone input ira antu bandeba ku input ndene nene sana nuntu ure ukeda turi na badge na kamuchoriro atiumba kona kilo nyinge tore ure ukeda turi livinya ko ure akero na kilo nyinge sana nkurukie batwe twekeda turi na muchoriro still bya nyomera chieto ire ndegoro kilo chiendegoro bei ndegoro twatetheka naye ure tetheka nuntu bwa wingi kira tugwita quantity ete quality batu twechwa quality
tutena quantity tutiumba gwitania na ndiro mbaroni kithirikari gutigira mbeca cigutha cicokua nikenda murimi wa majani athigeje gukua nkoro na gutigira majani jao njakwitho jegura bwega ja baterie aya ni amurimi ni tukuwa uju Tea Board of Kenya na thirikari Ministry of Agriculture tafadhali katukuromba wachuge minimum price nikenda murimi wa Mount Kenya region enjoy ndio wachwa thongi na quantity wachwa thongi riwe ni rero mbare yetu kwarirwe nonto kwina west na rutero ruriko ruru ethogani utebo bakorega reserve price nyabara ibete ya reserve price na nyabo ngwa bare baindera bare bakorwa batekwendia ibadithia quality nonto mabore bore atwetikeri batequality batije imbieta kwa 2 leaves and a bud na ribeto nonto bara bagithongo tutegemeera majani yoto bakothomithia jo ana betu na kuitana ngugishe tu ndene ya mishi yetu price wichoke kaire kene tukomba ko wetana mbere tukiuna ikane ngugira tukulita ethraina faida keba utwe Muthuri Muriuki World TV mutirijo kangangi Hita na mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita agati kuraja nkumenyithie nteto nkuruki. Ere katika Nakuru campus ya Kinandeti antu wa kuthomera aki indi ni kiuru kia gukiria na gukuria ntura iria ina nyomba na mathaka ja Kinande ja mathomo itu ibangite kwerekania narua na rojo kiri utungata bwa ugima. Campus yetu enjeru aja ni kinya rinene kiri Imperial College of Medical and Health Sciences na kueja na antu athongi ya kuthomera aja ukae wa kithomo genkathishie guruburu ki ugima kenda gwita mandagitari bakumenya ngugi yao. ICMHS kithomo ge krasine na practicals ikienda tuita mandagitari bakoro roterwa rwangino rogima ningugi njega ujukania bomweri jo 3 March ni bwetete na mbere. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nonto bwante tonkuruki turingire thimu namba 0719223223 kana wetekire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Saturday, 8th March of 2025, all roads lead to the ASK Showground Meru for the Meru City Urban Sound Night, featuring all your favorite artists from Central Kenya and Meru. Hello, everybody. It's your girl, Queen B. This is the one and only Kofi Machete, Karani Machete, manze. Naitwa Nati Mwalimu, King of Mbenga. Single L. This is Safo Msanii sura ya master. Mimi ninaitwa Mtumishi Asante Yesu. Dayo Kim again. Mimi najulikana kama Jongesho. Naitwa Coach Zako. It's your girl Nadia Mukiri. Na tukenda nae na leo tunakana. Niegetwo Wanja Asali. Eyo nyoko Okaido. Hamari makwa getwo Wajiro wagwaya ni gasheni. Mimi naitwa Katempa. Tawa washuka mushedo. Inite Euphony. Agaba the name slide. Grab your tickets at 350 regular and 1000 VIP. Tickets available at gigs.madfund.com/event/299. Meru City Urban Sound Night from Saturday 10 a.m. to Sunday morning. Haro. Ai boje tana bote karakara. Ande imbi baba kare mo kai imbi ko barukira nante kuivangete. Enkira mo tujaka bakara chap chap. Aya kwani yako naye mama? Tiko akiora ya bioria. Ai, wote jojo agita nyanduki. Weka Boraha Premium Kavagara darika idhano akinkimaneta na nonyiri. Boy na haraka. Otemba koja kwa buma otike boromete. Jojo kaya yana ruiro ate. Ako tsadia kuarete mutuzo kavagarawa. Ukanyi ya ngarama yorugi okori rumenoga no ukanyi ya madha. Manto John ni sawa na Raha Premium Kavagara. Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia.
Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka. Kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa. Sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Panda tukupandishe na GoTV this new year. Upgrade leo to the next package tukupandisha to the next one. My goodness. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value to upgrade to GoTV Plus. Oh, it's so cool. But a big value, big entertainment. Really clever play. Perfect. Panda tukupandishe kupata even more with GoTV. Pure serendipity. Upgrade today on the My GoTV app. Ngoko gwatogeni oringi kirinteto chietu cheruthe mwengi chokera na chonkuruki Rais Ruto augite gutiombika guchoka kaire kiri NHIF kinya anto batinda kuthumbia mubango josha akiaria ari mathikone za MP wa Malava ntere cha Kakamega. Rais Ruto augite ntereiria nteto ire kuthiurukua gukonia sha ni chiorongo na ire thiurukua ne anto baria batumagira NHIF kwinyire ubiao. Aritete miareze nyuma ya riboti ya Auditor General kumbura magegania ja utumiri botho kubwa mbecha cha mwingi kiri mubango jo jwasha ondejo onekete kumenerwa magita kwa magita sibitari cha kiumbe na cha kanisa bakirungamia otungata bwasha kenda gutindika thirikari kuria marando ja NHIF nendhuranirite rugonoru. Hayo ni ya milele. So the end of who we are. Akiaria kirimathiko ja mubunge wa Malava niwe Malulu Jendi kaunti ya Kakamega, Rais William Ruto ni ataririte thirikari ya wega atigira gutembe cha chikaiwa kukorokera kiri mutaratara jwa SHIF tabore kuonekaga kiri mutaratara jwa NHIF. We want to sort out the problem of fraud of the past. Pesa nyingi ambayo ilikuwa inakusanywa na NHIF iliibiwa na matapeli na wakora ambao walikuwa wanajifanya wako na mahospitali. Fake claims, fraudulent claims consumed almost 40% of the money that was being raised by NHIF. Na hiyo haiwezi kufanyika mimi nikiwa rais tena. It will not happen. Na ndio sababu nimefanya consortium kubwa. Tukasema we are going to have a consortium of technology companies that is going to make sure that there are no fraudulent claims in SHA. The stealing is over, my friends. Move on. Hakuna tena pesa ya umma itafujwa kwa mitandao, hata mujaze makaseti, makaratasi na nini marangapi. Ati ndio mutulazimishe turudi nyuma kule kwa NHIF muendelee na kuiba. Haiwezekani. Nongerete thirikari ya weka thingatira katiba gwatigira mukenya ni akwamukira utungata bwogima buria kubati. We are firm, we are focused because we want a country where healthcare is not the preserve of the rich and those who can afford or those who have jobs. We want healthcare to be the right
as it is in the constitution of every citizen of the Republic of Kenya. Nawe seneta wa Kericho Aaron Cheruiyot na ugete mubango josha chukwambiriria mweri jwa Oktoba mwaka muthiru bilioni 20 ne chiothuranitwe na bilioni 10 na kenda chatumika kurira Kenya utungata bo. Tangu mfumo huu uanze mwezi wa 10 mwaka uliopita wamekusanya bilioni 20 na bilioni 19 imelipia mwananchi wa kawaida bill za hospitali. Sasa mimi najiuliza swali moja. Wewe hapa Kakamega unafuata vyombo vya habari, unafuata kwenye maredio, unapiga kelele kwa mazishi, unasema hii kitu sisi tulisikia haifanyi. Na kuna Mkenya amenyamaza mahali, yeye anaenda hospitali wakati amegonjeka analipiwa bill. Mimi nataka kuwarai hivi, kabla hujaongea, kabla hujapiga kelele, kabla hujapumbazwa na wanahabari ambao wananiambia katika taifa letu la Kenya, jiandikishe kwanza. Wakati utagonjeka uone kama utalipiwa ama hautalipiwa, ndiposa sasa ukuje kuongea mbele ya umati. Nawe spika wa mbunge nene Moses Wetangula ainyiria nionto IEBC no ekurikithwa mbunge igatigira gicigo kia Malava kitegotigirwa nyuma kiweti na mbere. Hatuna IEBC sasa mpaka kwa miezi kadhaa ijayo. Kwa hivyo hamtakuwa na nafasi ya kuchagua mbunge mpya hivi karibuni. Lakini sisi kule bungeni na viongozi wenu wa hapa kina Shinali, mwenyekiti wa wabunge wa Kakamega, tutahakikisha miradi na kazi ya CDF inaendelea. Mambo ya basari za watoto kutoka CDF inaendelea. And we are going to make sure we have a caretaker team to help the management of this constituency, ili tusiwe na pengo la kuumiza mwananchi wa kawaida. Musiasa na mumenyeri wa riera Dr. Mithika Mzalendo ni agerete mugwe mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi na kumuria kumugwatira Anthony ni nyuma ya mubunge ujo kurita miario ya korota Mzalendo kirimambura jamwe gesigone kiu. Mzalendo augite ageta koti kuthitanga John Paul ni ontobwa kumuthukiria rietwa. Augite agatongeria akaribe Igembe South gutetera kioto kiao akiuga riboti ya muthuji wa mathabu ja thirikari ni arikithi milioni 50 na 6 ni chiuririte njarene chia John Paul. Anthony Kathenya na Chikinya. Manti yao nyela together tunaona His Excellency the President William Samoei Ruto. Manti yao kama kwenda ankia leta ki limelight yake kenda tomba kwenda tokimenya ni hata tomba kwenda to scrutinize these NGOs. Together ni NGO ya wamba ti NGO ya kumba kwenda itedia the community kikindu kirora ibati kwenda itedia. Migambene mubunga Igembe South John Paul Mwirigi kirimambura maontore weekend mbeto kuntereja goti akachu Igembe South nionekanite kuthuri mwanasiasa na muteteri wa rera Daktari Mithika Mwenda akiario mndele ya mujo Nairobi. Mithika ni amenete John Paul ni kureta kambuni ya ila kugani Afrika ngima kiri siasa ja Igembe andumire aruma organization yekwa iranditangwe irambandikie tawa Pagja bwere ndi mwire Pagja itiritangu Igembe South tikeritangu Meru County tikeritangu Kenya ni organization ya Africa nende akareta nteto cia organization araura ntura ya Igembe imbiondi we na imbiondi antu abaingi. Mithika akiulagia John Paul kumwagitio na kwa kariba Igembe South gitio bala kuganibo bakinyitie John Paul ale muthenyomde woni ndi kutura ndeta another function yire anduma pambere ndi ndo mwira woni nterumana ndianga siasa ira sietawa civil politics mature politics kethira no sabu antu with dignity, no sabu antu with respect, no sabu antu na humility, no antu ibo bakuritete araba kuritete ba ukinyithia u. Kulingana na Daktari Mithika mialie ya John Paul ni urongo na kamwila koti ni kwereithia na ala rutite nteto ino no antu augire
nara wonreta nkwi ya mbesa si organization kwa mbere nkamusiu nontobo awan mbiye dina siringi ngiri mana milioni mana tandoto ne yambire ni financial report iriku ditite kanande munenkerete no mwirite ndina milioni mana tandoto nontu urongo bu enabuo ibura bwethe na kiri mashini ya kwenja roje Daktari Mithika alali na bobo bakuga the proposal irore ambeta kwethe kithitho mwaka wa 2022 ya kura drilling machine ya roi ya thithitwe yomba kwethe kithithia drilling water ka drilling boreholes cia community ndene ya this region aragwe ndina machine betete nkandika proposal ekwenja roi kanenkero ankurisia mbesa kandi mwire atiri ni county emiro ake e machine iratwe nacio cia kwenja roi na roi rute katwenja igembe south yake igembe south etiumba kurea machine John Paul na antu bake batura bembe bakira mzalendo owe otebwo wethairia antu begembe south kwa unende woni ndreya na machine irande ya ndenjira roi antu roji na iba bainge twenjirite na ikatwambiriritie Daktari Mithika mzalendo akiuga nkiamea ya Pakja nithingatagĩra mawatho monde ma thirikari nene na mearia John Paul ni akugire kumwenderio gwa bula kuga we ategura amwe nogu Mithika aruga John Paul no wabatiri kuthithirwo sonkoni muno gyotumiri bwa CDF amwe na kumuria gwatanire nawe kiri gutetheria kari Baegembe South araura kwa CDF thai report ya Auditor General 2023-2024 thayo niwete ni kirite question mark ya finance ya audit report ya Igembe South ate kumba wa account 56 million shillings ya CDF miake enana utebia ntubona na Igembe South no mwaka ukeya wa milioni 150 mbeza yo tie na otwisi na si thairairi ende turitane nguo tuone nuri kukaritonge kuma muji muneno Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Kikundi kia ekuru kuma Kathelwa wardini ya Kirang'ondu ni bameneretie MCA wao Morris Ntarangwe bakiuga ni abatunyire kigina kiria kia bangiri kuthondeka barabara ya Kathelwa gwita nguthuki areta kuthondeka na mbete yu barabara iria akuwe na kwa wenja tukiaraniria na MCA uju amona bone akanite ntetwezi na kumeneria mabisa bathirikari ya Mwangaza akiuga ni boba kunjira mwingi na nteto chiorongo konge naku akariba itulo wardini ya njia neba makete kuthithia maandamano manene kethera mukandarasi uria wanenkerwe uthondeki bwa barabara ya Kalibina Gitulo atethirwa aguchokera kwagirithia barabara yundene ya ntuku 14 chizite. Marion Karugi niwe wojanite mateta ja kariba. Bauni ya memba bai kundi kijekene arimi kuma Kathelwa wardini ya Kirang'ondu gicione kia ubunge kia Gembe Central baraba turete na wingi ni kiraba kwa mwaka muthiru gavana Kawira Mwangaza na kinyerente riu na kubaikira wira ne bako bathondekira barabara ya kuma Kathelwa nguthuki ira yoyorete nkuba no ende bari wa MCA wa Morris Ntarangwe na lulaniria barabara yeje arendekethia barabara ya Mwerene untubu bathurete bunene na bari wa biraba kwenda ni basokirwe barabara yo ethondekwe. Nakaba nariko ya to barabara ito amunekera mwana wetu Rubeni lekenda romera barabara turamira batu to ateto kano to kinyana beto skuru ngutukie bateta kwa bata bakumeru kudora to baenda sio tuko urogere no to bokira baila ko ro kijana amba banesa sifu amen atro tero rota to tita se kinyana merio tue no to bankurunguire kwa anto bando bongwa bena baba kari nkurunguine omuntu atomere kinyoko loka no kira ko ya kwa to kume kurunguine bya bororo kwa ukato kurere onto wa musiari wetu no enka bana we kia onana tuiberwe kia
yao tore rutera kathelo mwanka nguthukie mwanka rutera kinyara malerene antu abonda bale kuiba siera twana nano laba kama tawana mete wana tunataka matawana mete bakaingia na batatu na mwakura kinyanjirene na kuendra tutenda bio bakendia itwara no oi mama eyo tongerenge ito nonto moreti na lero onka na tu to kwere ko kana to ka tongera owe ke ya ka atone barabara nenda tu imakubene to tuere wano chukuru alele motaro ate ombokela kwende ombokela ekundi to ombokela okaura to ombokweya tombo tirimana ante kwere mama ngabana eyo tongeria kana kaeto okareka kaorera irarita biu biende to mwerene ti mwerene yo ai irarita biu ibi ai kathelwa ria wari kathelwa otureterete mbasari oni nonjogerie ombitetie kilingone ntari ne kundi ke kamurim na ntoba akirangondu bonde watwira watu abarabara ekuma kathelwa kambe ne sibo mwanka roirene ingwetekia ndatariro au no watwika barabara ueto watwenjera ningwetekia kwari moriona na thai ingwetekia mwaka yuthirite manda mungaba nato gurira nete yo kinene batu ma MCA arakiloga batu ote barabara tona sendi cia weto kathelwa na barabara era yambosinia no yo torombere ne okura na uma batu barabara uto tenjero monkaru are ibu onto mama baba torete muthuro munene bekubo mene tiro kilogiri otwika tokenjero barabara eto to ibu mwere ne gonjwa ko batu to koromba rere rombare nene mama ngavana kato kwira batu no ntuto tegeri na to onka na tu otura watu barabara kato gondro kumenye thioge thoko report yo kinyelete watu ka kwenjera yo erero ito enjerwe batu ote Akiaria na MCA Morris na otelete mabisa batrikari ya county wardineu barakuwa ni bakumurudhania na kari kenda onekana ni wakuremana witi na mbere barabara utomba kubwethwa na mbu ofisi ya ngavana anto awaritangu ofisi na ngavana ni boba witabaito kosanithacia na anto bawandi yetu no turea muntu muritio ngwe ngavana ayetauwe barabara mheshimiwa rete kubwethia ntote gethu mheshimiwa rete kubwethia no ntu ngavana no ayanire andi na andi ngavana nene na saitie andi ya mheshimiwa owandi eu kowo ntu mbako thwandi na power cia kurita barabara ngavana we ngwetete akayana na bwake sub county admin wana kangote ngo kura ketha kwe kintu kingi utumira kuthwania tumira akirie ku kuthwania bobwea ne kenda woni antu bakira ngondu kana antu banture u tuinda itire barabara eu na ngabana wengo no uwire aba barabara eu na amebwithia kwe barabara bakua ndaitire barabara unda endia kuntu kungi tuina barabara mbingi muno ciena thina ndene akira ngondu na cionthe ote mukari wakira ngondu ona arari utukubu kwithwa akiona maendeleo utewo utukubu kwithwa na barabara mbea koguo witakeneza porojo tati mheshimiwa Morris akira ngondu ritite barabara cio kana uritite barabara were ndaromba hura ndeta nkera antu nteto inkaba bwithiria ntomba kwithwa winda solution ya thina irire kuo na mbethwa ringi ni ntutethia antu riandi na nafasi yu kungina ku akariba itulo wandine anjia tumaira barabara ya itulo itakalibina mnebayanite ntuku 14 kiri mukandarathi oro ingo ya kuthondeka barabara ezi bakiwa no mwanka amisokere nebwithore bateri no tuyoyorite tiri yake ikira waneturi maram na kithira tu bakandamana na kuromba atikariwe no tubakubwithe ngwete bateri unu birambo nete bionde imichubaga ya gumantu na mbesa gendo wanjira nebwithibwa bia ya tura ko mu na nyeto kambro tanjire neto tamo kwamo njira imai yake yatinjirene na naturere tokire atumathira bazogana kumathira turenda ritengoe yenda ngwe toboya michobo ni admin ni wanda admin okawera onjia no ya kuthoki mantu ya nture aji batu abantu kumwanja maandamano yato kwenda kubwethia buka ya kono bakarea twebwethi maandamano no injini wa kono karwambia tukamya batu tochia contract kubwethia barabara ate bwethia barabara yetu temwenda na tutemwetekiria ni boyo ombe tera kumaro kumakambe orora papira siambole rwa ko tumira akiri kana to tumira o aya akiri ko thanika no ayo kana no ko thani na mauru onto bambere barabara ate barabara gwetha swa o imbesa batu tware inya to kiarirera ndo onto ni ko aya no kanjokie onto bana bye ko aya ndayo kya manale ndakira kiondone lakini ni ko na Mbesobo baraye na mbesa
karumia tukenda tuwa njira nebui na njira ibo kuona imo lo itwe na imo Tuandere bwetu wa imbesa meseza kwa ya karomia ndo bakaua ngabana ni mama ote mama yo kabisa. Nikiripotera Weru TV Kumembe, Beta Marion Karugi wa Kenyua. Akariba ntura ya Nkururiga wodi-ini ya Kirwanari ni batariritie kurega kunganirwa kwao ni kuthuka kwa barabara ya kuma Muruguma Mwanka Nkururiga. Akariba babaria berigirite kunogokia umwe wao ntuku ya rojo baruga bari na ogwa mwerijwa mututigi jutumba gukinya antwaria arengithirwa akinogokwa ni untu barabara itigwitikirika ni bakurigara inambeta iria chiaga iri barabara ijikire budget ndiru chietire na ande barenda machokyo kuma kire MCA wao niwe Makena Morogocho na uyo mbita nkinya ikujiri nturene ya Kiraro Egembe kakimutegi katumenyithie kiriro kia Kariba. Ojuni MCA wandi Antunene to Patrick Mulioki ariongirete akari ibantura aya Kiraro wandi Yantunene. Eito kari barabara yo karo mpora no ndo ngono mpora oiba mpora pio ruare ngoberegere mongo baraba kwebumeretie kuthondeka barabara no ntuba mathiko makuthuranirwo ntugo ya Alamisi kiumia giki barabara ithukangite bonene akaribongo bakona kinya mwiri ujutio na bantu kurukirwa ende ibumere bathondeke barabara bobongwa baba tunywa gwete mosari atware tinye njire weto moya aburia mosari muno kwa hivi njira to twende matanyani to tombo mugamatani to tombo ani mo ateti nje wabara kumakanania akinya ko tomba biloni akare akwenja wabara uyeto abatu twamulingirete kura ari ya twalenga mpato atwalenga batu twaginya kundi ko kwa sakie begerete aga ya twa baba itompeni ngatatia kawa kinya munda ebo kawa munda yonge ya twa baba lakini bali no le kinyaino atakinyayo Kiraro bala kawera bareto baito Patrick Mulioki Ontunene katuku abatwe okuthukia sana itarira nto bakurira riraba ukuitaji weyo baruma abera bakara obantu balinjoka babaturo senganjira abera ina ikura 35 iria na oko hivyo atomba kuya kurumwa kiwikintu kira batu toibo ketumizete bonene sana no ntono mwa baba kuiba onka ke mama kwa hivyo ndiko atoka hivyo baba onka barabara ikariore imbibyo bonka iko kintu kira tukwenda kuminya batu tore anto bantu nene yani kinyam kimba mwere yoyo ato yote kwa katwairie barabara tweo twase barabara kwa tweka mtu wetu akwera na tukamatete ankania na biribaro torete thina na Patrick wenenya onto wataobono bo kalinara ntere echa kirwa anari na bo kariba umerete kaere no nto bamathiko na kwanjire kuthondeka barabara nikenda bona bantu akugendera barabara ece yumaga ara Muruguma kumara dispensary egaiteria ja kwanto ichoro ejeka kwata skuru ya Kauru Nkuriga primary ekena mamonka ko police kana kirwa police station mathiko twenajo rojo na nonto twenajo mwira tweregerete batu emwe gukamata mwiri na njara tujukinyara jo bati kunogokua kinya ndira tugwaka kinya ndira tuguketha kinya ndira twina mambura kinya ndira twina mathiko teje ujare ona ndi batwe tuiritaira ngugitingwa tutije mantu a thirikari no ntote thirikari ya ume tutethie kinya single day at least mwaka jo iturari no ntubo kugwererwa tukuona yekirwa kiri budget ya financial year 2024-2025 lakini nande twachoka twagwa twikie bage kinene nkurukirira turonere gitinka kieja antu akimithithio no une wekiri maratasi ne ja thirikari jare jomboka kuriwa kinya na arua antu a ethira eremi etenio yeta eri mokumara ko polisi yeitia monka gwanto merure na mayo mera Makena Road ko naja tutaringitherwa na naja ino kuthuki nkuruki no gutari mwakaire nara no kurari mwakaire na kaire atongeria betu bonthe je kaba tureketie no ntukithaka kire kirio kinya ndirana bagwita na skuru
wetaira kithakene ukiu bukumurika kinya ngo ibukuona inaturi kithaka u gikarite akariba gwandino chiechire bathurite ebonene bakiuga ukaya kwithirwa MCAs bao ibare miro ikubatethia indi yakoria mwesini wetu Patrick yatire Patrick ukumira watu onka wengwa aya ngasawa nkori ngaba neto atire awe ngaba nareka onka se Patrick yake MCA wetu murogocho neito kuromba ngavana wetu batutegere na batutetheria antu au no ntuturi ugwatine batue mama tuina guko tugu ngavana ni mama yes na toko kuthithia bwega turikane marogocho turikane Kumegebe North Petan Class Chabari Rukono ruru kuthuraniri ni Nicholas Chabari na Tigaki Mutegita buria nkugite au kabere ni kuma kiri rukono ruru ne tukuona kanya kange ga konogo kaugeta kuraja nkumenyithie nteto tariria Kenana nande kumarira Weru TV ya dharire midadari yayo gicigone kia Mount Kenya East miakenana ya nteto itetari kwathura cia uma itekwendera kana kuonera kumakona tionde cia mumeru kuma irimene bya Nyambene Igembe kwijatigania imenti weta darakanithi Embu Weru TV niyo nyumba ya nteto iria itikitwe mugongo kwejana nteto cia umambo tamburuko 2025 ni engane na kinya embagiru nkuruki karao aja mutambone tukomenyithia yaraya gukarika ntheguro ya siasa mpurene na ngono mwangi kuma kiri timu ya nteto ya Weru TV na Weru FM 96.4 imwe kwa imwe mwanka wa kunja Weru TV nutu kumwe wa Ameru. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. Ni Mutembei Kigige, Chief Principal wa hapa Meru National Polytechnic. Nataka nikaribishe kila mtu. Tumekaribisha mnenaji mkuu Professor PLO Lumumba ambaye atakuwa ananena kuhusu the role of national values in shaping the society. Council members na chukuru yonde ya Meru Polytechnic ni kubugwata ugeni kiri public lecture yegie national values na principles of governance kuringana na gichunche gia 10 gia katiba ya Kenya 2010. Rwarero antuku rukarito ni Professor PLO Lumumba kwa mbele ya inya cia rukiri kienine gia skuru ya Meru National Polytechnic. Moroto joro waria ni the role of national values in shaping the society. Ni ntuku ya Jumatano ntariki 5 cha mweri jwa 3. Ni ntubante tonkuruki araneria na Moses Mogambi kiri 0719 281 842 kana 0769 369 680 kana na utume email kiri info@merunationalpolytechnic.ac.ke. Ngechokera na nteto nkuruki mwarimu munene wa chukuru ya Nthingiri St Daniel Primary na iritaniritie kuritana aciari mantu jegie kithomo kia CBC kenda kugia umenyo nkuruki. Mwarimu ujo ambiritie untu bubu nyuma ya kuona aciari baingi bati na umenyo kiri kithomo giki na bati kumba kinya kuritana ana bao bubwizite onde gikundi kia mbere rungu rwa mutaratara jo kirigiri kuma grade 9 na gwita senior secondary. Nicholas Chabare na ripoti hii. CBC indawire nkata na aciari nimbi na nimbi kwenda na nyari ko yakinyithia nabo nonto aciari ibaibeto bothoku muno nonto ba curriculum ya 844 o change na ko ya CBC ibarete kumenya what is CBC na ureta ari wa kithomo kiraire kio theri
kithomo kiike ki muno no kithumpia muno ike kwewa mareto ya mainge muno mareto ya rankuibororo de mwarimu no tinsogete kuthomera CBC ndare mwarimu P1 batinda sogere ko bwethe diploma kenda nditano what is CBC na rera ndamenyere mantu ya CBC indonere ntekira ki asiari beta na mbere kurumanga CBC bemeta kuro bakiwa ni komendo ku ni pepo mbaya na nikintu ana boba kuthoma nonto batomige kikyo mwalimu Pamela Makena kuma achukuru ya Thingiri St Daniel Primary School arutaniritie kurutana aciari ibachukuru yake mantu makonenie na CBC bamenya atwanya ato kiri kithomo giki na kinyama gwega amayo nonto baingi bethiritwe batakumenya ngugira bautiri kwithira bakiruta ta aciari ndoneka ndari entuko ndebete nikenda ndebatana what is CBC rware nko batana CBC rira yanjiririe ndene Kenya i 2015 nonto thai 2025 twina class kya grade 9 baratha ito beta pioneers va CBC na aciari nkua ibobo ya bamenye what is CBC nikenda bawata kithomo kimbaru na bakitekeria bena weru nkoronesio na kenda ba support arimo kenda ana bathoma CBC tureye kuona CBC ne kwenda party ya mwarimu ne kwenda party ya muritwa na pia ne kwenda party ya musiari na bila mtu kwa kwethira atekomenya party yawe totemenya kuyeka na bobo ya kenda to support kithomo kiki ya CBC nona kuri nogu mwalimu Makena wamwe na arimo bangi bena iromba kiri thirikari bukonenie na kuthinambe na kumenyera kithomo kiki ya CBC ne kenda kithinambe na kwagira nkuruki buranki kiromba ki thirikari ya changamoto nyingira tukwetha twekilukira as teachers mara itokuba mauku yo sensia tokero mauku ya borata nayo ni mauku ya te on standard kana to sensia learning area to etera mauku nyamwaka okathira watuka kigwero yo sense but batareta new books as teachers which we are supposed to use in school to watuka twina changamoto nye setting exams ya ritwa no ntotorerwa bibi gutwakie curriculum kana ken design lakini totima bikia tested in exam abo aciari babarekete kwamukira maurutani mama imbao kujira na kugo ibarekete kumenya ngui yao ta aciari na bakathi na mbe na kuwatira kithomo giki na githagene gira turariru ari Pamela Makena Headmaster chukure St Daniel akandame autorita githagene ginene na tukuba tukielewa ni bibi wetwa CBC na tukuelewa kweli na muntura ogagwethora tiritani ontu temenya iponto na mwana akinenkerwa yani ukanjiri na kana nini wakaritana mangi ithana cia kagethia gala u wakanengera mangi ugateya ringi nende batwe ituraro ya na gintu onto kiu tutwatila gwelewa CBC ni ateku lakini narua tukuwata anja Headmaster Makena utwatithia ke mathomo 844 murito awata I na ndri maina na ndri kwa tu ngrendi buru sio mwasinjira yakaerekera lakini mwanka thai CBC to kuona buru ne twendeti antwa ya uteko lusi oprenge thai mwana na tore aciari twete tushikilia na beto ke mathomo ara mwana getherwa akebuyo tetheru emuciari musaindria kabisa ukimnya mwana waku aka kintu fulani maishene Kumege North Pitan Class Chabari Kithima kia roje kirage kwirikana nikyo kaumuka murimo juti kwireka juria juithukirite akari bantura ithatu kisini kiingi gwa kagita ithimi bia roje ro bikejo kwa kenda gukinyaniria uchunku ni PS wogi mabwa mwinge Mary Muthoni ni atongerete ataramu bogi mako kinyantere jigo chwa kaumo ka murimo juria jutikirite mirongo ya akari bate kwiromia kana gwikundia kuririkana kuombeka roje rwa kithima kiu ruthikitwe ni kioro kia mto kiria kionekete rojeni ru mama sahi ajielewi hata ukimuuliza hakuna kitu anaweza kukuambia but yako tu hivyo hawezi tembea hata kukaa hawezi kukaa kuhara sahi sasa kuhara kwake sahi anahara ni mucus tu akiara walipima stool wakasema shida ionekani haikuonekana sasa wakapima madhe wakasema yeye ako na ulcers na arthritis alafu mimi wakasema wamejaribu kupima kila kitu
hakuna shida. Sasa wakasema ni pneumonia. The 3 samples that were taken, one from the source of the water, one and others from the household where they keep the water, have all turned positive that they have fecal matter, meaning there are traces of feces. That means we need to investigate further and also subject them to the lab, to another lab for confirmation. But because we have preliminary confirmation that this water is not fit for human consumption, the very best thing is to barricade that area and ensure that the people of this area are getting water from a different source. Harrison Kaboika uria ni ntumurume wa miaka ya gatigati kuma ntura ya Kabao neturu ni atitete uturo na njira ya gwichuria ikarikari riria ritigirite akari na biuria bitina machokio ni ririkithitwe ni chibo wa itura riu George Turanira. Chibo jonorete anto kwaranairia na bange ndiria baigwa bainyirwa ni mathuganio anto akwirita uturo chonkoni bwa gitumi kia ntumurume ujo kwirita uturo ni bwitete na mbere. Nicola Chabari ni agutumenyithia. Tomurume mako kuruba gatigati kuma ntura ya Kabao ne barabarani ya kuma alare kuthi ituru ntugo ye muthi na ethiru echuritie na kwiruta moja oburu nuntu bakithuganirwa akiaye kuthuganirwa ate kuringana na muragina no wumbe kwithirwa mtomurume ojo Harrison Kagwika ika agire ethigara na ikyo gitumi ayobire kwithirwa agichuria kwike mutanosia na thine ke musumbura muno mbona ithikara eria musumburite muno ni embira ndi mugundi gathikara winda etu ente kuona mbese thikara ndia garia nsumburite thikara ni ndio ne thikara ni tumite mwangazi oro kiongo ni igathuki mwire wake ureketie na kujua ne mabitha abokana kuirwo achibitari ya Maua General nikendo thinambe na koigwa na kuruthira postmortem munini wa Chibo wantu nene no na uretie anto egitari aba na mathina batigakire na moendi ka bakaranagiria na anto nikenda bathinambe na gutethaniria kumathugania tukwitaka ungana bangi amoni excuse na nguire nikenda tukombe kulusi meyo mingi no ntukinyero twakamatite muntu tete bura ukwirite anjirene ntukengi toyete bure ruare tukoyaga baune kumanisha tukendelea u manto yetu atithura bui unkenda kinyani kwira antori na kinyama kanisa muntu nanjiunga na kanisa wakatana miturire mea shukuru ni kintu ke muhimu na kinyanto ibeta shukuru na bakaire tu kuthomethwa manto wa muturire social life ni kintu ke maana muno kituma ukendelea bwa maishene antu babethi especially generation ye godai kinyama anto ya karaya ya kauma ate atafadhali tureke kusiorwa itwithirwe twi na uhuru bwa at least ushare mtonge oyetogeleza mtu manto ya upitia through nya counseling no umbe othethuka kuma tunene Gebe North Petan Class Chabari Nkatho kirigwi kugwatanira na unikire nteto chietu cheruthemwe tuchemanie thaa 3:30 nkumenyithie nteto nkuruki mbeta Maureen Kinya muonanire to mathitho ni Purity Richard etana